Радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу, радуйцеся. Умілаваныя ў Христе Пану, браты і сёстры, сёння мы разважаем пра радасць. Ведаеце, так як любоў кожны разумее па-свойму, да? Вось таксама і да радасці, вось да пачуцця эмацыянальнага па-рознаму адносяцца і разумеюць. Напрыклад, з дзеткамі сёння разважалі, у дзяцей пытаюся, калі вы перажываеце радасць? Ну, яны там розныя прыклады, адна дзяўчынка кажа, калі хтосьці упадзе, і мы тады смяёмся. Ну вот, напрыклад, тоже перажываюць радасць, да? А потом яна поняла, што это, кажа, ну, і хацела там неяк выкруціцца, да? Вот, ну, просто по приколу, да, кто-то упал, и дети смеются, да, радость. То есть вот это дзіцячае разуменне радасці. Альбо, напрыклад, таксама казалі дзеці, што радасць того, што мама нешта мне падарыла. Ну і кажу, напрыклад, падарылі вам новы тэлефон, ну і, канешне, радасць, да? Але, мае дарагія, гэтыя ўсе такі эмацыянальны стан радасці, які мы перажываем па-людскі, ён праходзіць хутка, нават з той рэчай. Вот мы атрымалі новы падарунак, новы тэлефон, ну, пацешыліся там некалькі месяцаў, а потом уже хочацца новага, яшчэ больш не, там, і уже чакаем некую новую радасць, да? Пастаянна нешта такое перажываем, не заспакайваем свае глыбокія жаданні сэрца, душы. Бо сапраўды нішто зямное, да, не заспакоіць сэрца людскога, душы, таму што мы у вымярэнні скіраваныя на вечнасць. Таксама, як любоў разумеюць, да, у людскім вымярэнні, это эгоізм большасці свайго. Бо сапраўдная любоў – это Бог. Не? І Бог нас вучыць сапраўднай любові, да, імкнучыся да Господа, мы сапраўды ўзрастаем у любові. Да? Так вот, мы давайте сёння паглядзім на радасць, пра якую Слова Божа нам узгадвае, што гэта не эмацыянальны стан, і гэта не пачуцці людскія. Бо у Евангеліі Яна Христос, дарэчы, узгадвае вось такія словы, калі ён кажа так: свет радуецца, але прыйдзе час, што будзе смуткаваць. А вучням сваім кажа: вы зараз плачыце і смуткуеце, але прыйдзе час, калі вы будзеце радавацца, і гэтай радасці вам ніхто не адыме, ніхто не забярэ. Чаму? Таму што радасць у Божым разуменні – гэта плод духа, это праяўленне Божай любові. Калі мы прабываем у любові, калі ласка Божая нас перапаўняе, калі Дух Божы мяне напаўняе, да, прысутнасць Божая, то я сапраўды магу перажываць радасць. І не эмацыянальную радасць, глыбокую, духоўную радасць, нават з дробных рэчаў. Напрыклад, веруючы чалавек можа радавацца з таго, што хтосьці з ім проста прывітаецца. Нічого надзвычайнага, да? Нехта прывітаўся, і мне усмешка на твары, мне радасць. Я магу нешта маленькае, дробнае зрабіць, некі жэст там, любові, міласэрнасці, зычлівасці, і радуюся з гэтага. І гэта не проста, ведаеце, эмоцыі, да? Таму што ў Бібліі сказана, любоў пакрывае нашыя грахі. Да? Любоў да бліжняга знішчае зло. Вось калі мы кіруемся любоўю ў сваім жыцці, да, то Гасподзь дае нам радасць. Святы Павел апостол, напрыклад, кажа: больш радасці з таго, што ты даеш, а не з таго, што ты бярэш. Мы сёння на каве з отцом Алексеем, сёстрамі разважалі. І кажу, што я ўжо адчуваю ў сваім жыцці, што мне больш радасці прыносіць тое, што калі я штосьці некаму раблю, конечно, мне прыемна, калі там мяне віншуюць, там да мяне добра адносяцца, там падарункі дараць, напрыклад, да? Вось, это тоже прыемна, это прыносіць радасць. Але большую радасць я асабіста перажываю з таго, што я магу служыць. Я магу нешта даць другому. І так думаю, адкуль это радасць? Это радасць ад духа, Божага духа. Не? Бо Гасподзь мяне вучыць любіць.
И коли я отказываю на эту заповедь Божию, то Господь наполняет мое сердце радостью. Цудовно. И практикуйте любовь Бога и ближнего. Да? И глядите, святый Павел Апостол сегодня в другим читании, вот это слово, да? Радуйтеся завсёды у Пану. Увага, глядите, он подкресливает, что наша радость у Пану, у Господі. І каже, не соромтеся вашої лагодності. Лагодність ваша нехай буде відома всім людям. Коли я живу в любові, я даю, я працюю, я ахвяровую нечто, да? Ось эта лагодність, нельга соромиться, это Божий дар. Глядите, сколько зайздрости, озлобленности, недоверу сярод людей. І смутку. Смутку. Чим заспокоїш сьогодні серце чоловіча? Чим заспокоїш? Ніщо матеріально не приносить. Поглядите, сьогодні валом люди мають усього. Валом. Конечно, великий процент живе в бедности людей и недохопе хлеба. Але у Европе в основном, да, там, где люди працують, там, где нема войны, там, где спокойно, люди мають валом. Зайдите сегодня в супермаркет. Чего там только нема. И это все развивается хутко. Вочи человека разлетаются, бо там захотит, там то играет, там то и все. Это все новое, да? Все меняется, все так хутко. Да? Чим человека заспокоишь? А чомусь ці люди живуть у депресії, у смутку. Люди не мають справжньої радості. А віруючий чоловік, Божий чоловік, робить прості речі, і це йому приносить радість. Пан близько. Брати і сестри, християне дорогі, ми повинні перед усім бути вдячні Господу за то, що Він з нами. Пан є з нами. Свята Мша розпочинається, святар каже, Пан з вами. Вы кажете, и с Духом Твоим, да, Господь с нами. Это самая великая радость, это таямница Божьей любови, живого Бога сярод нас, который есть с нами. Это самая главная радость. И Павел каже, ни про что не турбуйтесь. Живите, працуйте, як можете, развивайтесь. Это справа людская. Бог дал человеку свободную волю, дал махчимости, здольности. Працує человек, так. Але не турбуйтеся за лишнее. У кожной молитве и мольбе с удячностью открывайте ваши просьбы Богу. Пам'ятайте про Господа. Пам'ятайте. Вот зараз час Рождества Христового зближается, да, все наражается там в тих же маркетах, да, все прихоже. Светскость переполняє наше громадство. Где Христос? Где Христос во всем этом? Это все пригоже, да, это все чудовно, это детям тоже радость приносит, там забавки, это все и так далее. Але где радость сапраўдная? Это же самое дитя, которое сегодня ты переполняешь усими забавками и цацками, и коли ты ему Господа не дашь, и он не будет верующим человеком, ничто не заспокоит его на сердце, он николи не отримає радость. И ты, как батька и мать, не отримаешь радости со своего дитяти, потому что любви не будем иметь. Без Бога мы не маем сапраўдной радости, без Бога мы не маем любови. Тому наше громадство погружается в этой такой темры смутку, злой информации, которая выпячивается вокруг да около. Мы не бачим простых речей. Нехай спокой Божий перевзыходить усялякі розум, буде, і увага, це моцне слово Павел каже. Спокой Божий, который так само з'являється даром Духа Святого, буде оберагать ваши сердце и думки у Христе Иисусе. Коли мы живем с Господом, да, верою, керуемся в нашем житті, то Господь робить наше серце стабільним, спокійним. І увага, навіть у терпінні, навіть у тим, що ти можеш
у тебе, наприклад, бізнес розвивається хутка, все там є, іде пригожа, все тебе достатково. Але може бути момент у житті, може бути тяжкий, критичний момент. Без Бога ти попадеш у депресію. А з Богом ти можеш пережити гэта як некі знак, некі новый этап, праз который Господь нечаму хоча цябе навучыць. І ніхто, Езус кажа, не забярэ вам радасці, бо яна ад мяне. Таму самае галоўнае, вернемся да першае чытання з кнігі прарока Сафоніі. Это пророчие слово еще до Рождества Христовое были сказаны про кого? Про Мессию. «Радуйся, дочка Сиона, триумфуй, Израиль». Народ выбранный, радуйся. Чому? «Адмяніў пан присуды над тобою, прогнал твоего ворога, для тебе скончились часы неволи. Пан, король Израиля, посеред тебе, уже больше не убачишь зла». Шкада, што Ізраіль не пазнаў Месію. Прыйшоў кароль, а яны яго ўкрыжавалі. Але мы, хрысціяне, ведаем, што кароль наш – это Христос, валадар гэтага свету. І Ён вызваліў нас з неволі. І толькі Христос можа даць чалавеку свабоду, сапраўдную свабоду. Сколькі людзей, жывучы ў багацці, жывуць у няволі, у няволі. Сколько бедных людей живет у неволи. Не важно твой статус, важно, что у тебя внутри. Коли ты у неволи, то будь ты богатый, будь ты бедный, ты невольник. А у Христе ты свободный. И ту радость Бог тебе даст у любым стане, у любым статусе твоего социально-громадского життя. Вот это таємниця Божьей радости. Это не эмоции. Это не емоції. Ми достатково маємо емоцій, але у емоціях правди нема. Правда у духу, у серці твоїм. Там стабільність, яку може дати нам тільки Господь. Тому шукайте Господа усім серцем і радуйтеся, що Він є з нами. Амінь.